Assalamu alaikum hurmatlı Mustafa'nın kattalıçları. Hareket onlar. Gelgindele sodadan başladık. Şu Kaşka Tayda Kunan böyle az sonra böyle şunu baraka verişti onlar. Bugün 17 yanvar 2021 yıl Nokat'tayız. Nokat'tan Жылқы базарынан сіздерге жылқылардың бағаларын тартып көргізіп берелі достар. Анда баштадық. Мына кетіңдер, бүгінгі шығарылыш. Бүгін аябай көп түсіп тұр туғандар. Азыр ұшу тайларды, құнандарды, бұстыларды, аттарды, олақтың аттарын, жана бейлерді барын сіздерге тартып көргізіп беріп баштай берелі. Азыркы тартып жатқан мына Кашка 175 мыңға сатылғанын елешіп алдық. Бұл жақта да қызықты содаларды тартабыз туғандар. Анда біз менен чоң болуп туруңуздар. Біз баштай эле сіздер көрө бериңиздер туғандар. Номерин менен бергендердин номерин алабыз, бербегендерди албайбыз дегендей. Мынакей туғандар ушундай чоң аттар. Түшүп турат ушулардын бааларын сурап берейин, канча болот экен. Сиздер көрүңүздөр туғандар, азыр номерлерин да алып берем. Жашы кандай экен сурап коеюн. Бул жашы кандай? Салам алейкум. Салам алейкум. Жаштар кандай? Жашы 4 жаш. Бааларыча? Бааларын 500 миңге өтөп айтты. Экөөнүбү? 250дөн ба? Не деген порода? Булар şu Владимирский менен смешанный. Смешанный. Бойлору канча чыгат? Билбейм бирок. Чоң экен, а? Номерин айтпачы. 3'te 5 mi? 3'te 5 менен? 15, 15, 55, 55, 53. 53, ha? Mına ketibandar, çalыңыздар. Ne yapar? Köyün daha farklı. Çok köpün takmam. Köpün arasına kırgızıp koyayım. Çö. Moyunlu qarаңыздар туғандар. İyiligen moyun. Bular mingi mesa? Yok az o. Şun bol kegen. Kaça? 3 gün oldu o. Köküröktü eкен. Qancha qildi bozor? 320 bin berdi. Ekoni bermeding ara? Yok bermedim. Az qaldı daha var mı? Ya bağır. Daha var mı? Mına ketip nomerlerini alıp berdim. Egerde jabap algan bolsa, çalıp baylanışsаңыздар болот. Tay qancha ekan? 170 lira. 170 mi? Jaşı qanday? Paltarashka. Жазғы 2 жаш. 170 мың сом. Тишиңербезчи? Болды. Каяктан келген? Челябинскиден ба? Базар канча кылды? Аркылы ото. Ошо жерден. Ана кетип Бүгүн номериң бербейсиңби? Номер барбы? Айтып койчу. Yok az aka. 0555 74 76 71. 74 76 71. Бул минги эмеспи? Yok 3 gün bol kegen. 3 gün болду. 170 aka. Buna 170. Paltarashka. Çö. Buna ketip ушул 170 mi eкен? Тайтаятка тайтаят. Достор, мына кайсы 5 жашар? Bunu dançak 5 yaş. Мына данчак. Булчу? Бунун породасы кандай экен? Bu Arlovski. Орловский. Азыр ушу сода болот экен да? Мына кетип ушул сода болот экен. Сода бул жакта болот. Азыр канчага сатылат көрөбүз. Мына данчак дейт тугандар. Наркынысы Орловский деди. Мына кетип ушул жерде айланчыктап ушул тайды көргөндөр көп болот. Бул өзү негизи Ростовдон келген тай экен. Ростовдон келиптир. Бишкектен алып келдиңизби өзү? Ростовдон келген өзү, а? Rostof'tan geldi. Parodası kандай bilbeysiz? İnesi dançak atası ticaları. İğnesi dançak atası teciliriz. Bu birge çeyrek olsun gerek. Kulun tayi. Kulun Bağısı kança da odası? 150 kamu var. 150 bin son kemi var. Kanca sırada eken pazar? Pazarı için 60 lira. Pazar kança kaldı? 35 5 var. 135 bir oda. Nomerinizi aytıp koyboysiz be, egerde satılıp alıp turan bolsa çalıp soruşat da. 0220 0220 08 08 23 50. 23 50 ha? 0220 08 23 50 tonda. 150 bin son eken.
335 ming so'm bozor qilibdir. Shu Rostofdan kelgan tay. Nomerlerdi alып berdim, to'g'rilar çalıp baylanışıp turаңыздар. Бұл жақтағыларды да бір сірә тартып көз бере берелі. Андай аттар түшіптір көрелі тоғындар. Қаншада одасыңар? 200 бір. Жашы қандай? Жашы 4 жашар. 4 жашар. Не деген порода бұл? Бишкек. Бишкектен келген ба? Қарабайыр. Қарабайыр. Базар қанша қылды ба? Базар 150 қылия. 150 қылды ба? Номеріңіз бар ба? Айтып қойыңызшы. 0551 0551 71 71 80 80 06. 06. Бұл менге? Yok Azo. Азо. Азо екен да? Номерлерін алып беріп отырмыз. Тәйер қылып менге. Тақалап қойыңыз. Уже үйретші керек екен да? Үйретші керек. Жақсы. Только миниш керек. Только миниш керек. Номерлер айтылды, бағалар айтылды, туғандар. Мына жаңағы бағып отқан сатылып тұр. Қаншаға сатылған азы сұрап қойып отырғандар. Мына беркінісі сода болды атты. Данчақ емес, беркінісі. Қаншаға кетті? 155. 155 мың сомға сатылып. Çekede gitti. 155 oldu. Ана достар, кейінгі. Үкім, тайды қаншада одасың? 200 бір, жашы қандай? Жазға 3 жаш. Бұшты екен да? Менге емес па? Азо. Не деген порода? Россиядан келген ба? Базар қанша қылды? Құлата ба? Қанша қылды? 100-ін алды? Жақсы. Мына жерде азыр англичан бір аттар түшіп тұр, английский порода дейді. 200 мың сом екен ұшыл қара. Мына достар, 200 мың сомға ұшыл английский породадағы тай түшіп тұр. Мынада сұрап қойылы. Қанша додасы әке? 140 мың додасы ба? Жашы қандай? Жазғы 3 болу, а? Пародачы? Ішін көріп өзіңші? Tamir жақсын. Жақсы әке, құдағыш. Өзіңіз? Істер болды әке? Так. Ішін көріп қойылы. Болды. Бұл Россиядан келген ме қандай? Россиядан келген. Базар қанша қалды әке? 120. Номеріңіз беріңші? Бермейсіз ба? Майлы. Мына кейінкені тарталы. Көм, атты қаншада одасыңыр? 150 кем var. 150. Жашы қандай? Жашы 2,5 жаш. Жазға 3 жаш. Жазға 3 жыл өткен да? Пародачы? Парада данчак. Данчак. Таза ғой? Таза данчак. Басың қанша деді? Басын 150 кем. Базар қанша қалды? Базар 100 TL. 100 TL қалды. Номер бары жоқ па? Бар. Айтып қойшы. 500 менен. 0500 менен? 51. 54? 94. 94 да? Мына достар. Мусту не қайсы? Мусту мына. Çalыңыздар, номерлерін алып беріп отырмыз. 91 31 30. 91 90 Жоқ, 550 91 31 30. 130 долларда. Мына кетіп ондар шул жерде азыр бір аттың содасы аябай қызып жатады ұқсайды. Қиқырықтар шығып елдер топталып қалды. Мына қара ат деп атам. Шул аттың азыр содасын бір сірә көрелі. Содасын тарталы қаншаға сұрап жатады ошоны билели туғандар. Қаншаға сұрап жатады ол? Bunun 40 ekim. Мына қараны ғой. Жашы қандай екен? 7 жаш. Мына 142 мың сомға 7 жаштағы қара атты сұрап жатыптыр. Азыр жанынан бір тартып қойайын. Şu koç. Мынау. Шул жоон атты да бір сұрап қояйын. Чоң атты қаншада отасыңар? 300 мың. Жашы қандай? 6 жаш па? Бұлағы бару жоқ па?
Aygır var. 300 mingdey. Buna ket onlar. Kийинки атты чыгаралы. Жазга бышты экен. Азыр 2 экен да ошондо. Жазга 3кө чыкма. Не деген порода? Абакандан келген mi? Басы канчада атасың? 300 кеми бар. Караңыздар тугандар. 300 миң сом кеми бар дейт. Азыр мен номерин алып берейин. Номерин алып сурайсыздар. Номериңер барбы жокпу? 76 мен. 0776 16 21 21. 16 21 21 ha? Boyu kança çat? 170. 70 suyup kalabı? Buna gelirse 1.70 çıkart deydi. Şulat eken. Joş bu. Joş. Taka duruşu. Şunu qaraydı. Şu jaş bala qarayı. Nomerge çalıp baylanışasızlar. Жерді қайырды? Ноқаттың өзі жаға? Өзі, а? Мына көші бала қарайды. Мына кет ондар. Қайрадан баштай береміз. Мына көк атты бір сұрап қойылды. Көк аттың басы қанша деп атып тұр. Атты қанша деп атасыңар? 300. 300 миң сом. Жашы қандай? 5 жаш па? Улақ бар ма жоқ па? Үйріч. Үйрі жоқ, а? Қанша қалды базар? Сұрашат алыр. 300 миң сом дейді. Пародач? Бишкекский. Мына жерде гәлі башталып кетті. Гәлі башталып кетті тұрғандар. Ноқаттың базарында гәлі. Тоқтап қалды қайра. Қанша додасыңар? Атты. 130 миң сом. Жашыча? 3 жаш, а? Бұшты екен да? Не деген порода? Орловский Арлаш. Номер бар жоқ па? Айтып қойшы. 0774 63 5382, а? Мына кет туғандар. Шекеден әлі барын тартып беріп атасыз туғандар. Бұл жақта содалар қызы одат. Жаңағы 7 жашар қараттығын содасы бүтілі екен. Шоны бүтіргенде мен қаварлап қоям азыр. Қызығына келіп қалды ұқсайды. Елдер чарылдай баштады. Ортоға бакалашқа ташталған ұқсайды. Меніңше. Жығылды. Kança kan bunun pulu ey? Aman barak gelme. Ha? Yaşıcı. 120 ming so'm. Salınç. Salınç. Жақсы біледі екен, а? Yaşıdır ha. Buna taraf bu. Мына кетіп олар ақырындан аттарды тартып баштайлы. Аттарды баларын қандай түшкендерін көрелі. Аттардан баштайлы. Атты қанша додасыңар? Мұстывы? Жоқ, атыңар тарттым, атыңарды. Атыңарды. О. Жоқ, басы бар ба? 100? Мына кетіп олар, 100 миң сом екен. Жашы қандай? Жашы 10. 10 жашта бі? Мына кетіп олар, кейінгі атты тарталы. Атты қанша додасы? 150 бі? Жашы қандай екен? 4 жашар ба? Жаңасы екен да? Улағы бар ма жоқ па? Улағы жоқ. Үйіріч? Үйірде жүрген. 150 миң сом екен. Номеріңіз бар ба? Жоқ. Номер жоқ, а? Мына екен ұстыр. Sen kaçta dodasın Hüküm? 70 mi? Kuman mı? 5 yaşar. Ha 5 yaşar. Bastırçı bir yaka. 70 mi som kemi orada? 5 yaşar. İlk ası eken, içinde ataken toğanlar. Pazar kança suladı Hüküm? 50 ming'e suladı. Berbe koydun mu? Kança beri öresin? Daha var mı? 70'ten ağız maz koyat kesin daha. Kança dodasın? Qanday жақсы?
70. Yaşı qanday? Жаңасы yok. Bastırça. 70 bin so'm ekan жаңасы. Nomerini aytib qo'y. 0703 967 970 ha. Pazar qancha qildi? 60 qildi. Mana aka do'stlar, ot tegele ko'p, o'ta ko'p chiqib turibdi bugun. Kundagi salishtirmalı. Bir 2-3 jumadan beri kelim, o'sha vaqtga salishtirmalı. Attın sanı ayavay ko'p. Bari 60 kun o'xshaydi. Buna qarat da жақсы ekan. Yo, at qancha ekan at? 250. Yaşı qanday? 4 yaşar. 250 ming deydi. Qancha dodas aka bo'laddi? 75. 75. Yaşı qanday? 3. Buştu ekanda? Ha, 75 ming. Bazar qancha qildi aka? 63. 63 berdi. Berbey qo'ydingiz? Yok belli. 70'ten az bile qo'yib berasiz, 75'ten. 70'te koyalım. Ha. Qayoqdan aka? Demirda. Nomeriniz var yo'q bu? 0770 0770 59 59 2708. 2708. Bunaka arzon atalam desеңizdер, çalыңыздар. İşi var. İşi var. Ular qancha barsa bo'ladi? Kelagi jayinda, yaxshi ekan. Qarabayır ekan da. At qancha ekan ukam? Qancha oldu? Satıldı mı? Yaxshi ekan ha. Aka, yerda qancha ekan? Ha, sizniki emasmi? Az ushlatdim da basin. So'rab berayin to'g'onlar, basi qancha oldu ekan. Aytali. At qancha ekan ukam? Bilmadimmi? Qancha oldu? 74 bin so'm bo'lib turibdi to'g'onlar. Ushlat. Hozir soda jirib o'tadi, sodani tartib. Mustafa. Yaşı qanday ekan ha? Yaşı qancha ekan? Yaşı qanday? Qancha yaşı? Ha, 3 yaş. Naka to'g'onlar soda bışayın deb qoldi. Hadi verin. Başta. Satıldı. Kaç oldu? 71,5 bin so'mga satıldı to'g'onlar. Ulan ketdi do'stim, o'tib o'ylayapman ko'y. 69 ga olgan ekanlar, 71,5 bin so'mga qayra satib turib to'g'onlar. Mana жерде да bir soda жүріп o'tadi to'g'onlar. Shu cho'ng attın sodasi o'xshaydi. Uşul bu. Qanchasi oldu? 163 bin. 50 bin dolar adamın özüne garanti alın. Nereye bey?
Berin. Şurada dört yaşında. Aa, bu işte kendi alacak. 163 bin so'mga satılıp turibdi onlar. Yaxşı. Öňü başgaça düşüp turibdi onlar. Bak atlı qancha dep atasiz? 130 bu. Jaşı qanday? 5 yaş. Qayerdan atı? Noqatlı qo'y. 130 ming so'm ekan ushbu at. Paketonlar endi be qulunlarga da o'tib qo'yildi. Be qulunlari tatib qo'yildi to'g'anlar. Mana quluni menen be ekan. Qancha dep atasiz aka? Qancha dep atasiz? 120. Erkek burg'achi o. 120 ming so'm kam bordi. Qanchani tug'an be? Birinchi. Birinchi tug'ushi o. Qara bayırmı? O'zimiz qaramaymiz. Nima ketgandir? 120 ming so'm so'rab o'tibdir. Bozor qancha qildi aka? Bozor 98. 98 qildi, bermadingiz. Jo'sh bevi? Javosh. O'ta jo'sh. O'ta ham javosh. O'tala. Nomeringizni aytib qo'ying. 56 million. 0556 bilan 41 15. 41 41 15 ha. Aka. Bala turganlar bo'lib qolsa baylanishingizlar. Ana kelib ko'raveradi. Men bunda ko'kbeyni so'rab qo'ydim. Ko'kbey qancha bo'ldi aka? Mana ko'rsa bo'z shu ko'kbey 70 ming so'mga sotılib ketibdir hozir. Üçtü, tug'sa hozir ichindagisi 3-chi ekan to'g'anlar. Beyler qancha deb atasa? 85. 85. Narxlarcha? Narxlari 65'te. 65 ta. Tartib qo'ydimi? 85 ming so'm ekan. Qaysi vulqanda? Jetmiş mi? Buna ket onlar beyler. Buna beyler qancha deb atgan? Beyler qancha deb atasan? To'g'an. Beyler qancha ekan? Suraverasın. Buna qancha? 100 de otaman. Narxi qarachi. Balası bor. Ha, balasi bor. Ha, eko bir sotilmayapti. Eko bir qancha? 160. Qanchani tug'an ushbu be? 3'te öyle 4'te. 4'te. Hozir bo'z o'xshaydi ha? Narxi be qancha quluni bilan yerda? İpon çoğu 130 de otam. Qanchani tug'an bu? Oriqroq ekan ha? 7. balası. Ikkinchi bolasi. Shu yerda beylar bor. Buna ket onda. Bizda be bugungi bozorda go'rag'lar tushibdir. Mana aka, keyingi beylar. Qushlarni tatayin. İşlerin görüyordu da o'xshaydi. Qancha deb atgan ha? Ha, ko'rgazib o'taman. O'sha tishi qanday ekan bu belgilachidim. Kishi qanday hozir sorib ekan. Çok ekan. Ha. Chiqmadi. Baytal. Qancha deb atgan bu arada? Puli qancha ekan ha? Jarna qarın. Birinchi qulini qursaqlar. Qancha deb atasan buni? Sözü alaq sağda. Hozir basın bilib berem to'g'anlar. Bazusu yo'q bu deydi. Kimde? Yaqtardi o. Getiriş. Pul 70 ha? Mana arkadaşlar 70 ming so'm kemi bor deydi. Narxinisi 80 ming so'm kemi bor. Buna taylarni boshlaymiz. Taylar qancha deysiz? Ha? Taylar qancha deysiz? Erkek Uzakçı. urg'achi eko tang. 96'a geldi. Eko ha? Tay qimmatga o'xshaydi. Qaltirishlar. Urg'achi ekan. Eko 96 ming so'mga kelib turdi onlar. Tay qancha ekan ukam? Tay qancha? Tayda aldım. 43 ku, urg'achi bu. Yok erkek. Erkek bu. 43 ming so'mga olinib turishdi. Taylar qancha ekan aka? 35 dan mi? Urg'achi erkek mi? Erkek ha, eko tang. 35 dan ekan.
Bozar qanchadan qildi? 62 oldu. 62 ekoni. Bermedingiz ha? 31'den tushib turdi. Qayda qancha dodas aka? 31,5 kilo taşıyacağım. Erkek burgaç o. Erkek ya. 31,5 ming so'm bo'ladi ekan. Qayda qancha dodas aka? 35. Erkek burgaç o. Siz qancha dodas aka? Tam orada otam, urg'ochi. Ha, urg'och. Urg'och qimmatroq bo'ldi o'xshaydi. 33 ga bermaydim. 33 ga bermedingiz. Yaxshi aka. Urg'och. Bu tay qancha? Baytal. Baytal. Qancha? 45 ming baytal ekan. Qarag'ashqa baytal 45 ming so'm. Tanchaklar qancha dodas aka? Rancaklar 40'tan kam var. 40 dan. Ekoten erkek burgachi. 40 ming so'mdan kam bor dedi. Bozor qanchadan qildi aka? 78 kıldık onu. Bermedingiz. 72 ming so'm qilib turishdi ekan. Buna ketonlar shu I love you. Ha, bana geldi. Taylarning nesin nomerini aytib qo'ying deb tura ko'rdim to'g'anlar. Aka nomeringizni aytingchi. 26 bilen. 0226 bilan 03 85 85. 43 85 85. Erkek dediniz ha? Eki öten erkek. Şunday tay qarashtirganlar bolsa çalıp baylanışыңыздар to'g'anlar. Taydın tegi qanday? Peki жақсы. Жақсы аттың балдары? Танчак. Ben emez. Mına to'g'anlar. Çalыңыздар. Mana eşekşen palvandарды bir tatib qo'ying. Eşekler qancha ekan ha? Eşek qancha? 5,5. Qancha aka eşek? Eşek qancha? 5'te otadı. 5'te otası mı? Erkek burgaç o. Burgaç 5 ming so'mda otat ekan. Eşek qayaqtın noqatın eşek o? Menenki o karıgan. Qarılgan Papan jaqtan geldi o. Qancha qildi aka bozor? Pazar 2,5. 3,5 ga bermaysa? Qanchaga beraverasiz? 4 ga beraverasiz. Ha, 500 so'm qolib turadi. Mana aka do'stlar, kichkina taylarni tartaymi? Aka taylar qancha deyapsiz? 35 erkek bu vardı. Bardı urgachi. 35'likte şunu qancha qoldi aka misol shuni qarani. 31'den 3'e berdi bermedi. Bermedingiz ha? 31'den berdi shularga. Bular birga chiqilak ha? Bu yilqi taylar. 5-6 aylar. Ha, bo'ldi. Tayda qancha dodasan? 30 kam var. Erkek burgachi. Erkek. Qanchaga so'radi? 26 ming so'm so'rab tur shu. Mana aka do'stlar. Mana bu taylarni, qara taylarni so'rab qo'y. Qara taylar qancha ekan ha? So'raydi. Qanchadan dotasan? 40 ming so'mdan. Erkek burgachi. Erkek o'tang ha? Mana 40 ming so'mdan ekan. Bugungi O'zgön bazarini ko'rgan bizning tuğanlar. O'zgöndө bazar qanday bo'ldi? O'shuni dagı jaza ketsеңиздер bo'ladi. Hozir sizlarga biz noqatni tartib ko'rgazib berib o'tamiz. Mana taylarni da so'rab qo'yib, qayda qancha dodasan? 60 tane oldu. 60 dan. Poltarashga o'xshaydi. Erkek. Bazar qancha qildi shuni? 95 kilo. Ekoni. 95 ming so'm bo'ldi ekoni. Mana aka do'stlar. Shu bilan bizning ko'rgazuu so'nguna chiqmoqchi. Bu video yoqqan bo'lsa klass bosib video bilan bo'lishib ketingizlar. Jana bugungi bozor bo'lgan baholar qanday ekan? Ani kommentariyaga jaza ketingizlar to'g'anlar. Sizlar bilan Mustafa kanal bo'ldi. Mening atim Zamir bo'ldi do'stlar. Hozir bu yerda bir savdo jur'at etgan. Shuni tartib qo'ygansiz. 50 ming so'm shu Qaraqashqa berdi ekan.